لگور آگاهی و تخمینان دستانا دورش عفدی ده سالن 1758 و 1760 ده لهرم ویران شعری ده دماسرو کملان زور تمر پاشا ده قومیه. دورش لاوی عفدی ملحم اب عسل خواه کردکی ایزیدیه. جبرهن سدمان جشنگال کوچی ویران شعری دکن و تولی عشیرا ملان دبن. عفدی شرقی جمال مزنک ایزیدیایه. و به عشیره خواه جبو پاشای ملان شرکریه میر کشتیه. زور تمر پاشای ملان لناوندا ویران شعری دناورا دیجره و فرات جرحه حتی حران تیوی آمد و حتی بگیجه حدود مسل و حلب حکم دکر. تمر پاشا خودی 36 عشیر و 32,000 مال ملان بو. زور تمر پاشا هرم جعشیرن ترکو گیسان رگرت بو. جبرویچی جار جاران دناورا وانده پفچون ده قومین. دورش و برای خو سعدون دو میرخواسن کو شر لهم بریوان ندبون. وانجی وک برک یاملان گلک دجمنی ملان و پاشش کاندن و گلک تالانی وان لوان بگراندن. دوی دمیده جبر اوینا دورش و عدوله تمر پاشا مالباتا باوی دورش سرگون دکه. پشتی سرگون کرنا دورش و شرقیان دجمن ملان و فرسنده بکارتینن و لهمبر زور تمر پاشا بریارا شر ددن. زور تمر پاشا چقواس میرخواس و ریسیپی ملان هنه لبن کونه 27 ستونی دجوینه. نامه یکو عشیرن گیس و ترکان جبو شر شاندیه ددخوندن و دبیجه کی جانگرناس و باره وی شری بده سر ملی خواه. جتو کسی دنگ درنایه پاشا شرط خوشی دبیجه لسر تبسیا زیرین ده فینجانا فرفوری ده کی جان لهنگ راه جه قحوا شرط عدول یاویه. عدول خود خملینه و لسر سینیا زیر سی روشان فینجانا قحوه دگرینه. لیتو کس جسارت ناکه کو جدست عدول فینجانه بگره. پشتره جریسیپیه کی پیشنیاره که بخواین تیته. دخواز دورش بعفو کرن و الهمبر گیسان و ترکان شربکه. هر کس دزانه کو بی دورش تو کسی لهمبر 1700 سوار ترک و گیسان بسکنه تونهیه. به وی آوایی دخوازن همج دورش پاک ببن و همجی هیزا ترک و گیسان بشکینن. تمر پاشا وی فکر باشه دبینه و دپجیرینه. قاصده کی سوار دشینه شنگالی پی دورش عفدی. گاوا دورش وی خبری دبی سه پر کیف خوش دبه و دستورش باوی خود خوازه. لی عفدی ملحم جبر کو بری جدست تمر پاشا کشاندیه باور نابه و دخوازه دورش نچه. جدورش رد بیجه زور تمر پاشا خاینه. من جی جره گلک میرخواسی کر. من جی ددما خود یک جوان خوست لی ندان. عدولی جی نادن ته. کا نچه. افریقا چوین و نهاتنیگه. دورش دبیجه ازی هرم و نیم جی شرف آوی جمع و هفت باوی مربسه. حسب خواه هدوان زیندکه و رادهیج شور رم و مرتال خواه. او برای وی سعدون و دو عقیده حوالین خواه بربه ویران شعری و برید کون. زور تمر پاشا بخوا دورش پیشوازی دکه و قدرکی زیده دده. لبن کونه 27 ستونی دارونشتاندن. عدول لسر سینیا زیرین قحوتینه. جغینی دورش تو کس جسارت ناکه کو راه جفینجانا بخوین. گاوا عدول هات نگ دورش سکنی بدنگه کی نظم دبیجه رانه هجه. لی دورش فینجان گرد و بجاره که ره بسر خوده کر. سواری هدوان دورش عفدی که سعدون خوفا دل نیارا کلی چاوی عدوله و تو 11 حوالی خواه یکوی نقاندنه بری خودان بنیا ویران شعری گری عطشانه حدود ملان و گیسان ایریشی سر سواری ترک و عربان کرن بو شنگینا شوران گجینا خوینه و نالینا برینداران
gelek peyayê Tirk û Ereba hatin kuştin. Lê du havalê Dewrêş û birayê wî Saedûn jî hatibûn kuştin. Dewrêş bi dilekî şewat desmala Saedûn li stûyê hespê wî yê bi navê Kumyet gerand û berê hesp da mala bavê xwe Evdê Milhem. Dewrêş car di najot serwan û çendek kuşt û birîndar kir. Piştî ku simê hedivan şikiyan, bi şûr û rima êrîşî ser wî kirin. Dewrêş birîndar bû û wî rakirin ser girê Etşanê. Dema xeber gihaşt Edûlê li ser pişta hespa swaran bê ruh û biqîrîn xwe gihand girê Etşanê. Xwe avêt ser Dewrêş lê êdî kilê çavê wê delalîkê ber dilê wê Dewrêşê wê jê xatir xwest. Serê Dewrêş maç kir û danî ser çonga xwe. Ji kezebê bi dilê şewat û bi hêsrê çavan got delal.